umupromota. Buriya abantu muri kubona bakina muri mani bariya mufana. Ejo bundi nasomye agakuru gatoya sinzi ukuntu nanyuze kuri internet kubitana n'inkuru y'umuntu witwa Mbappe. Bwira mugeze we ngo Mbappe. Papa wa Mbappe yabonye umwana afite nk'ikirenge kinini, abakameruni bagira ibirenge. Ngo akaba ari turbira cyane, ni documentaire nasomye kandi nziza. Yemewe. By the way, nayikurikiye no mu ndege. Narayikurikiye muri Delta. Ngo papa we afata gahunda yo kuja muri Cameroon gusaba yuko Mbappe bemera kaja mu gashuri gatoya gategura abantu bazakina. Ageze muri Cameroon baramusuzugura. Asubirayo baramusuzugura. Bamusaye faranga arazitanga. Amaze kuzitanga barazimurya tibagira ico bakora. Asuye mu Faransa araga nifite umwana ni mukubona cenga kandi abaturanyi bazavuga ko abishoboye. Mwanyemerera akaja mu ishuri ryo gukina umupira ngo ajyamo. Naho ngo hari ukuntu bigishaga mu ishuri ngo umwarimu abaza buri mwana wese ngo uzabande. Ndimo ndavuga kwihanurira kavuga no gutozwa. Ngo buri muntu wese avuga icyo azaba. Hari umwana nabaje nabwo se umurimo mwiza ubona aravuga ngo muza numva jewe noba nk'umuntu ngo ukora kuri station usavinga imodoka. Ningo yabonye ko imodoka zishoje zikeneye kwitabwaho. Sivora. None ngo buri mwana avuga inzozi ziwe bageze kuri Mbappe ngo aravuga ngo njewe inzozi zanje nzakinira muri Stade de France, nzakinira ikipe ya France, nzazana insinzi yabo kandi muzajya munkurikirana ku mateleviziyo. Mwarimu ngo aramutse kuravuga ibiki. Noneho ngo nyuma y'igihembwe mwarimu we ngo abana bagiye kuri recreation ngo warungurutse mu idirisha abona Mbappe wazagendana umupira, abandi bazabazana ibindi bikoresho wazagendana umupira muri sakame. Yashikanza kawushira gatangira gucenga abandi bana. Ngo areba ukunda hayacenga abandi bana abona afite ikirenge gisa ngaho kibishoboye. Noneho ngo se aje gusaba ko umwana aje muri academy ngo njewe nzagufasha. Abwiye abantu baramufasha bamushiza muri academy. Ngo agira activities zibiri mu buzima. Ngo yagiranaga na se amasaha 3 buri munsi. Ngo agafata n'amakaye avuye ku ishuri asoma buri munsi. Ngo akagira discipline ngo nta muntu wo muri quartier bari baturanye baganiraga. No kuvuga ngo yaganiraga na se akaganira n'amakaye. Ngo atangiye gukina umupira aramamara muzi uko byagenze bigera hariya nyine yabaye icamamare. Noneho Cameroon ija kumureklama isaba ngo aze. Arandika aravuga ngo mwarimu abona nk'indira equipe ya Cameroon wogenda muri Cameroon ngo bagutoza ufite impano bayirere bakayanga, wamara gutozwa na papa wawe kandi atari wagomba kugutoza bakaza kuguhamagara. Nuko bimeze. Abanyafrika kimwe mu bintu zatwihishe nukubona impano mu mwana. Umwana wawe azashobora umupira ukamuhata imibare. Nibyo zatumye abantu benshi baba failinga. Umwana azururimi ukamubwira ngo uzaba umuganga, azabona amaraso akikanga, azabona igisebe akaruka, ari ukavuga ngo azaba umedecin, iwe ndabyo afite. Hello? Mumenye impano ya buri mwana. Babyeyi umenye icyo umwana ashoboye ugishiremo imbaraga kimunanere ko wagerageje. Njewe mubona abana nabishuri imyaka myinshi academy ya football amafaranga. Suko waragarira yose se uzi impano yo munda, uzi ko munda azayiga amategeko agatungwa n'ijwi. Ntabo muzi ufite lisanse mu mategeko cyangwa maîtrise utunzwe no kuririmba. Umufarumasi jega nagiye mu Buhinde kuvuga y'ubutumwa ari yiga farumasi.
muzamura ibiganza. Bwira mugenzi wawe ngo promota. Ukeneye promota. Ukeneye umuntu umenya impano yawe akakoriyanta mu mpano yawe. Ukeneye umuntu umenya icyo ushoboye akakubwira icyo ushoboye. Ukeneye umuntu umenya icyo uzaba, uzakureba akavuga ngo wowe ko ndabona ukugura ariho hari igisubizo cyawe. Undi akavuga ngo wowe ni ijwi, undi akavuga ngo wowe ni umunwa. Hari abantu Imana yahaye umunwa. Iyo bahagaze hano burya bajya babafasha benshi, ni umunwa babahaye. Ureba Kahingumba akabonisha Shangari komeye Nana kime Kimunanira Arashoboye. Uriya hari abantu benshi bari kuri shantiye bari abakomediye beza. Iyo bagira abatoza beza bari abakomediye bari muri James n'ibindi bintu nk'ibyo ngibyo, bari kuba bahebingiza ifaranga zitabarika, ariko babuze abatoza. Umwana yasetsa mukamukubita ngo kabaye akayayo. Ntuzi ko ubuyayo butoza abantu benshi. Muzarebe utuyayo ukuntu tugezweho, tuvuga ubusa. Turi mu kuvuga ubusa, abantu bagatanga ifaranga kuko abantu barwaye stress, barashaka abantu babasetsa bababwira ubusa. Oprah ajya avuga iki? Muzi ko ari mu miliyoneri. Oprah azavuga iki? Hari ibintu by'amagesi muba mu bari ibintu z'ubwenge byinshi birimo. Promota, umuvyeyi ni promota. Promoting abana ba Wimura abatware. Niwe wimura abatware. Akimika abandi mugiyeje. Nta kimwe kimunanira age ibihe. Nubwo wambaye ubushwamagara yakwambika umwenda w'igitare. Nta kimwe we
Thank you.